Ametong kareng sentrong issue in Pampanga ngeni, Reng Ahensya flood control projects Pauli Ning masikanauran at Albug. Pauli na niti, gewaing follow-up meeting ay ni-report ng Ira Ignacio. Penimunan ng Governor Lilian Nanay Pineda ing meto nga pamitipon dikil kareng Mengasirang Imprastraktura keti Pampanga, kaya ba Pampanga 2nd District Representative at dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At wala naman kayong pamitipon deng tubod iba't king National Irrigation Administration o NIA, Department of Public Works and Highways o DPWH, ang poreng miyayalo ang manungkulon. Layon na ning pulong ing mika-update ang po api sa Reng Mengasirang Imprastraktura king flood control kareng balen ning Pampanga. Agpang king DPWH, atin lakanong gagawa na plano bang sa mas naning slow protection ning tilday kriminalin ating maluwat ng proyekto king Barangay Mesa Lipit Bacolor. Pisabyan mo naman reng proyekto antimo ing Phase 2 ning Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project agawang floodways king paligid ning Pampanga Bay. Balawos da naman susuryan reng Japanese consultants in Central Luzon Pampanga River Floodway Project ametong kareng proyekto ning administrasyon ng Marcos amag na sang solusyon na ning malwat ng problema ning lalawigan king Albug. Ako po Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susuyo.